President isunangji walamsi milihin bakipu lamang ke aho milihin mane President jelate isen ko bangin ji setan milihin ke han elek nang pati mane President jelalo puno dehli to mesenji ko bangin halo dili to APHL se to army but se to join now it is media hoita kane to every day mane BJP ke join you dili to no tapi lagi konstitusi sibuk ko bali konstitusi silong se papai tak papai di papai kona BJP to mata amase mili kato bela muncisi kuno je to party image ke download amose chiproi ke kuno te to party ya president na ke chelarsi ke miji satame itu na constitution no koson no ke to bone la bang ta pugi de bela aposi mane as para pana mi pa prani kumben atu kabe itu non upcoming election na good nisana percentage itu belongi kuno te itu ajaha itu chedon sar party ni sini ni kamat kadang ke ini ni ada kamat ada si karena chedon nanti pada tadi non asam tu kami Congress government tu income ke Ripun Mora presiden de Bomotu alang di leadership heglong lo Congress tu kami kirim lo apos hai lo tu bahasa central pe kami ado yang singwai state lo singwai itu don sar pe no presiden chichas lo borok bugui ku kanto kami presiden kita penge Congress na may perang kuno ini tu nak pakai saya ekonomi ini tu na India ni lain tu 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 posi basi orang bukan presiden kita penge ini tu KPHL siap tiba tu tak ada si orang bukan yang betul cinta yang tapi yang macam sana dengan itu sosial media mana cuma yang kata itu saya tu dengan itu tapi yang hal sudah kasih non Congress tu nak ambil perang kuasa kata situ KPHL siap tentang itu nyungsi jadi saya kalau saya antong panasan ikrom hanse panasan para justice so hanse tapi itu vice president oposisi dan itu presiden Petra itu satu kabel presiden kabel kami program itu apostilsi ting pondok itu isi kurban usul kewajiban ke orang makan